ngo sinobona amajambo ahagije je noshobora gukoresha kugira ngo mvuge gukomera kwawe mwami. Ivuze neza yuko ari amajambo muri mvyavuga ngo naho ibiyaga vyocika ijuru rikaba impapuro. Okay. Ivyatsi vyose bikaca bihinduka amakaramu hanyuma bikaca bihinduka bisi bose bakaca bandika ko ivy'urukundo rwayo ntibobimara ntivyokwirwa ko winone yogira gute. Ivuze ngo nta majambo woronka ukoresha mu kuvuga urukundo rw'Imana. Dukomera amasho baririmbye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Shimwa Yesu mucunguzi, shimwa Amana wamutanze. Katubaramutse mwebwe mwese mudahengesha nyakudukurikirana. Iyi ni Tarsis Hope Ministry TV nk'ibisanzwe, tukatugarutse muri show igice ca 71. Aho tuje tubazana indirimbo zimeze neza, indirimbo na yuko ari indirimbo zifasha imitima ya benshi. Twatanguranye n'indirimbo ngo shimwa Yesu mucunguzi, ariko mu nkundire mbanze nakira bo tuje guteramana kuri no musi hariya hirya nyine mvuze hirya mba ndiko ndavuga hari ibubamfu. Twabonye witwa Maîtresse Kabo. Sabwe. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonjour. Umeze neza? Ndashima Imana. Uriteguye? Ramutsa abaje kudukurikirana uyu munsi. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Asante sana. Arine? Bonjour. Bonjour. Umeze neza? Ndashima. Nawe uriteguye? Yego. Okay, ramutsa abaje kudukurikirana nawe. Ndabaramukije cyane. Asante sana. Kurundi rwani ndi kumwe na papa Parfait nazo, ramutsa nawe baje kudukurikirana. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi. Ndabaramukije mwese. Donc, Shikara kudukurikirana turatanga inosho nibaza ize kubagwa neza. Nuko kurundi rwani za kwandi kumwe na Bera Bebe Gloria Berinazo. Bonjour. Bonjour. Umeze neza? Un peu. Kuminga no musi bukire butese kirenga. Abaje kuraba ko no musi wa munyekanata ntavagira ati Oya, navuze nyene un peu. Buke meze neza buke. Yote ibindi biraza kuza. Okay. Mande iwe hari wa mwigeme tumaze imeze tutabona hano, cyari nari nakoze itangazo mbaza ni none yagiye he ngo yaragwaye nguwo naza vyivugire. Bonjour. Bonjour. Mwitwa bande? Nitwa Sara. Razi gitwa wajitse nano ko hari abashobora kuba bamaze kukwibagira uko amaze iminsi batakubona bari batubajije ngo none yagiye wahora herero haje. Mu ncamake nari maze iminsi ngwaye. Yo Paule. Ego. Ariko bumeze neza. Ubu ni bon. Unyene uritegeye kuza kuba kubitira ico bita show ngaha. Uno musi niteguye ndavyatsa. Zakweri? Ego. Nivyasha ewe narayenda raze natwakije ibintu ivyo sivyo uvuze. Yo nibyo. Yewe tuvyatse rero tuvyatse. Nuko nabatuza kwa duturamenya ariko nawe uraza kumutumire wacu mu kutwandikira muri comment mu kutubira kuntu wakeshe uno musi twinjira neza nino ndirimbo oshimwa Yesu mucunguzi. Bamwe ba Fredy muganga bambango birungo biri umve si binone si umve ibi si nuko tugari no ndirimbo oshimwa Yesu mucunguzi.
nuko ngo abiringiye abantu barabahemukira canke abizigiye abantu barabahemukira ngo ariko uwizigiye uhoraho ntiyigeze amuhemukira. ni indirimbo ziko turakurikira, reka tutangure rero n'indirimbo inyaruka cane kugira ngo tutambe. Twe twatanguye n'akarimbo agenda pole pole kugira ngo babantu babatama nabo ntibavuye ngo twabarenganije, nabo baba bakeneye kuryohirwa mu turirimbo dushobora kubafasha akumererwa neza aho baba bari. Twagiye none muririmvyi nawe ni sauti hewani. Umve indirimbo yitwa ijisho ry'Imana kuva hariya kwa sauti hewani. Inzira zose Imana irazireba. Twagiye kuko ijisho ryayo rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irareba. Inzira zawe zose Imana irazireba, ibyo unyuramo byose Imana irabireba. Ndetse iyo uryamye usinziriye irakureba kuko Imana itagishwa ikintu na kimwe. Kuko ijisho ryayo rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irareba. Ibikugoye ibikuruhije ikoreze Uwiteka Imana yawe irabishoboye. Ijisho ryayo rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irareba. Ibikugoye ibikuruhije ikoreze Uwiteka Imana yawe irabishoboye. Ijisho ryayo rireba kure umwana w'umuntu atabasha kurebaho nawe Imana irareba. Itegereje Dawidi wabagiye mu ishyamba, imugira umwami ategeka igihugu cyose. Yabonekaga nk'ugayitse muri bene se, ariko Imana yamuganiriye kuko ijisho ryayo rireba kure umwana w'umuntu atabasha kurebaho nawe Imana irareba. Itegereje Dawidi wabagiye mu ishyamba, imugira umwami ategeka igihugu cyose. Yabonekaga nk'ugayitse muri bene se, ariko Imana burya ntireba. Ijisho ryayo rireba kure umwana w'umuntu atabasha kurebaho nawe Imana irareba. Yenye vinakushinda, yenye vinakuchosha, mwambie Mungu wako aliye hai anaweza yote. Jicho lake Mungu linaangalia penye binadamu hawezi kuona, kunapo Mungu anapaona. Yenye vinakushinda, yenye vinakuchosha, mwambie Mungu wako aliye hai anaweza yote. Jicho lake Mungu linaangalia penye binadamu hawezi kuona, kunapo Mungu anapaona. Twende Nakure wagera itakukura na muzima wabamo itakuhindurira. Nakure wagera na muzima wabamo itakuhindurira. Nakure wagera itakukura na muzima wabamo itakuhindurira. Ijisho ryayo rireba kure umwana w'umuntu atabasha kureba nawe Imana irareba. Jicho lake Mungu linaangalia penye binadamu hawezi kuona, kunapo Mungu anapaona. Jicho lake Mungu linaangalia penye binadamu hawezi kuona, kunapo Mungu anapaona. nuko mwavyumvise indirimbo imeze neza cyane. Ijisho ry'Imana rirakuriba nyene rikabona utashobora kureba ubwawe, ariko ivyo wibaza ngo Imana ntikubona ivyo burimo byose iriko irakureba nyene. None twagiye none muririnza avuga ngo iki, vuga ngo iki. Indirimbo ni sinabona amagambo ahagije, sinabona
w'abanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha ushimye tutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimye tutatugize umuhigo w'abanzi bacu w'abanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha w'abanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha ushimye tutatugize umuhigo w'abanzi bacu ushimye tutatugize umuhigo w'abanzi bacu w'abanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha w'abanzi bacu ntibavugiriza impundu kunesha kutatugize umuhigo w'abanzi bacu w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha shimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu shimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu w'abanzi bacu ntibavugirize impundu w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha shimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu shimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha ngo sinobona amajambo ahagije je noshobora gukoresha kugira ngo mvuge gukomera kwawe mwami. Ivuze neza yuko ari yamaje muri mvya avuga ngo naho ibiyaga vyocika ijuru rikaba impapuro. Okay. Ivyatsi vyose bikaca bihinduka amakaramu hanyuma bikaca bihinduka bisi bose bakaca bandika ko ivy'urukundo rwayo ntibobimara ntivyokwirwa ko winone yogira gute. Bivuze ngo nta majambo woronka ukoresha mu kuvuga urukundo rw'Imana. Dukomera amasho baririmbye. Kuri urumva neza yuko ari ibintu babihimbaye bameze neza cyane. Nta majambo dushobora kuronka dukoresha mu kuvuga ivy'Imana dukorera byinshi ibirenze ivyo twiyumvira. Nino ndirimbo tuje dusozera ko mbere wanashima ino show yuno munsi ubona neza ko atana majambo menshi twege turayiherekeza kuko majambo yari mari yisobanuye. Ariko tubashimire kare twere bubamfu reka uduhere buryo hariya kwa Sara. Shimira badukurikiranye rero ko
Duce twisiga inzira amavuta twitahire. turabashimiye mwese mwadukurikiranye kuri uyu munsi ego kandi mubandanye mudukurikirana nimwibagire gushirako akaboro. Yewe kayewe karatsinze amatora. Ego sha bebe bera Gloria Bertinazo usezera badukurikiranye. Nuko nyine ukoresheje man iyi ni kanakamenyezo kana ariko yimeza uje hari Quebec muri Canada rero ngo ntibavuga menshi none usanga bagira uko bakagira nuko be parfait naso shima nawe badukurikiranye. ndashimira abadukurikiranye Turashize ndabashimiye cyane kukaramura bari no shuri nziza shuri ryoshe aho bamwe twaje twasara reka yo rero turabashimiye cyane nuko kugira commentaire musanze n'abandi ego bagire nakaboro none nuko merci tugende kwa Aline arishimira nawe abadukurikiranye ucu basezera nyene dusika inzira amavuta tuve hano. ndabashimiye cyane muri mudengeshe nyakudukurikirana reka mbashimire cyane ndanabatumira kuyiraba muhereza abandi n'amakomantere menshi mwarayezagiye. Amina kabo shima anyuma usezere dusiga inzira amavuta. ndabashimiye cyane bariko baradukurikirana Imana data wa twese ihezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Amina. Imana data wa twese ihezagira ibikorwa by'amaboko yanyu by'amaboko yacu by'amaboko y'uwari inyuma ya kamera by'amaboko yawe ugiye kugira subscribe hanyuma tuze duhure ku yindi show izokurikira naho gutaha bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.